Уж нукат жолу çöpler büyüdü вообще son Taşkadağa çöp çiğip götür 8 iyun 2022 yıl Alыста жүргөн мекендештерибиз үчүн жакшы видео чыгаргыбыз келди. Сагынгандар болсо керек. Onlar gör tatışat. Мына жерге bir нерсе түшүп аткан, а завод болот. Şu ак завод менен Ак? Болушу мүмкүн ама. Бүргөт денестени бар. Koylar, mallar çırgav atatkan. Almalık hayırlı. Budaylar pişayına kalıptır. Az kalıptır böylesi. Budaylar da maşallah maşallah. Bir de koz deleriz var da özü Kırgızstan oldu. Kamera koyup dur yolga. Çöpler köpten beri bunday oldu sürekli ha. Köp yıldan beri. Тазалыкты коюп жакшы кылыптыр, ар жерге коюп. Tam ben aslında geldi abi. Sasın çıktı tren açattı. Göster. Ona petmeyi. Onu 8 toz kadar istiyor. Güneş parmağı indi de. Çay bana.
болса чайкана. Ноокаттын бүткөн жери чек ара. Кара Суу районунун башталыш жери. Кара Суу району. Заправка бензин 95 68 00 92 65 90 дизель 67 10. Bu yerdekiler asfalt çıkartıyor mu bu senek? Zavod. O to'layan bu yer. Alıp yarın ne var kalıp duruyor. Taraz Zavet koy. Ular Moskvadan geldi aldı. Öte köp жүктөп турбайбы бile. Ок кетейин. Могу жерде гай бар экен.